أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المدودة من عزة البيفلون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدعو كل مجندني نبي عليه الصلاة والسلام سيرتا قولي مهم فتح زاد المعاد کے خلاصہ المؤلف کی استاذ احمد المزید ادیگو تم فرتم بیان کرنی فصل شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسولہ کے کی ekefan hayapula gule eki kanga furutam nasawuful wa huwa khairu ahli al-ardi nasaban ala al-itlaq e bimmati gawa emme heo nasabaki ekalefan ha wada ekalefan ge adawa terim ves ekam wani hekife wa kanu yashhadun lahu bidhalik wa huwa muhammad ibn abdullah ekefan namful ki muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib بنو حاشم بنو عبد مناف بنو غسي بنو كلاب بنو مرة بنو كعب بنو لؤي بنو غالب بنو فهر بنو مالك بنو نضر بنو كنانة بنو خزيمة بنو مدرك بنو إلياس بنو مضر بنو نزار بنو معد بنو عدنان إلى ها هنا معظم الصحة المتفق عليه ميزا ومي اتفاق ونصب فلين خلاف نتي دن خلاف يوفدني عدنا فهوغا نصب فلو نسبة كرمه ولا خلاف بين من عدنا دن خلاف نو عدنا نكي إسماعيل غفانو داري فسكول مداغن بيفلكم إسماعيل أومن نجين أي إبراهيم عليه السلام داري كلام إسماعيل عليه السلام हमें उतना एब्बिस खिलाफ है नुए मक्का का कमम एकले फान उफम वडागत वान मौलिदु कान आमुल फील अदी इत्तिफाक वडागम फावे एकले फान उफम वडागती आमुल फील गा हरगे अबरात एन हिफागन लश्कर कुलवालन एन आई काबतुल्लाह गेफुल मुगुराला या हरगे एकले फान उफम या मद सब्बिस इत्तिफाक वडागम फा वकान उमिर अल क़िबला नक़दीबतुन क़द्दमहा लिनबीही वबय्यनहु वख्तलफ़ फ़ी वफ़ात दिन खिलाफ़ फ़िदिफ़ावे केवन बप्पा फुल अवारवी कुं हालत गतो हल तूफ़िया रसुम हमल औ तूफ़िया बाद विलादत एकलेफ़ानु उफ़म्मु के कुरिंतो बप्पा फुल अवारवी भाई केवन मम्मा फुल बलिवे इन हालत के इन्नवनि को तोए नोत एकलेफ़ानु विहियों में फ़ौग तोय बप्पा फुल अवार खिलाफ मसले के एन में सोहा गोत की करे पाणु विहियों के कुरिन्ने बप्पा फुल दुनिया अवार विनो दुनिया दूकुरे वाके विहियों में फ़ौगे नोने विहियों के कुरिन बलियों के आलास कम फुल गवानी कोन्ने अब्दुल्लाह अवार ए सोहा गोत की दें मम्मा ekefanu mamma fulo kongere kuttu awara kondaguto dature kurevi aila ge befulun ge ari madina hai de makka madina ge e demedu abuwa ki sarad de be etange ekefanu ge mamma fulo awara e umul fulun hangar fule nufure de ekefanu belettevi abdul muttalib ei kafa fule वतूफ़िया रसम दें अवारे रुमुल फुल की अंगार फुले काफा फुल अवारे रुमुल फुल की अंगार फुले दे पाऊ अबू बड़ू बेबे फुल अबू तोलिबे बेलेटे भी एगो तुम एकलेफान कंदत दें बेलेटे अबू तोलिबे वलम्मा बलग सिंते आशर संदें उमुर फुलुंगोस बारार फुल उमुं कीने दातुरे कुरवे शामा এই বুনবে এই একলেফান ওয়াকান সিন্নু তিস সিনিন বুনবে নোয়াহার ফুলগে নোয়াতে বুনবে 12 ফুলে উমর ফুলে
في هذه الجروة راه بحيرة دين بد شام الديوم كورين بحيرة كي مية کا بدوي بحيرة إنجي شام نداش يهودي گلو में दीफान هم بيما वगुतुम شام दतुरु वडा नुगेन नबीसम फणुवाले पे ei alu kudinna ekige දෙකේවන උමුරු ෆුලුම් ෆන්සේ සාරු ෆුලුම් ශාමන් අනෙක්ක දෙවන දතුර කුරුවි මේ දතුර කි කොන් දතුර හදීජා ගෙෆානුගේ වියෆාරි දතුරකේ ෆවසෝලේලා බුස්රායකේ හිසාබ වඩාගත්තේ ඒ බුස්රාෂේ වඩාගෙන සුම්ම රජා දැන් ඒ දතුර ෆුලුම් වඩාගෙන හදීජා රල්ලානා කෑවනි බල්ලාගත දෙකේවන යප්පෝ Allah illam kur vekani umashe lobi kur vekani miyuna wakin umashe kana yakhlu bighari hira hamukum hira holaga farubaden inde hira kiya farubaden etange holaga ekani wadagen ewagutu enge Allah ekefanu ekeke alukanta kurve ewagutu ilham anna वबुइलत इलई लसनान एक अवसानी वदीन कौमी एकेवानु नुरुंतेरी वडागन्नवा कोफा इस्कुरव्वा एरु मक्का के मीयुंगी अलुकं कुरा दीना अदि बुलुतक वलम यकुन शैन अबगलु इलैहि मिन दालिक फइन्नहु कमल lahu 40 den साली सार वमहुम नबी कम अल्लाह इख्तियार पुरव जिब्रील के फान फणुवे वला फी खिलाफन मबासो कान यौमुल इस्नेन ए फणुपुनी होम दुआ में दस खिलाफन होय वाके वही फुरतम आई कोंदोय होम दो हो गए या में दो नेते बस देवसो में दें वही गे की गोत्तवे मागड हैक गोतेंगे वो फुरतम गोतकी तेदुएरी रुय सोदी गति तेदुर होफिम पुल फेनिवडा गतो फुरतम वही या गोतकी वकान ला यरा रुया होफिम पुल फेनि ए फेन्न होफिम पुल एग्गुतंग एकंतत्त दिमाविगिंदे देवना गोतकी युल्की मलकुन फी रवी व क़ल्बी मिन गैरि यराहु मलाइकते एकवन हिप्पुलम एच्चिस्त लादवु मलाइकते नुफेन हाल तिम्मनै मलाइकते इंसान के सिफागा वडाගෙන් එකලේපාන බයම් කොද්දෙවුන බයිෆාර वफी हादिल मर्तब कान यरा सुहाबा ए बईफान वडागननी हम सीधा इंसान के सूरा गवर्नमेंट दियतुल कल्बी किया बेफुल के सूरा के वडागनो बईफार सुहाबी बेक दिक्की वडागनो ए इंसान कवीति अनिब्बा फहर अस्सु सूरा के दिक्की वडागनो अलुमे नेगेन දෙෆහරෙක්ග එකලේෆාන වනි දෙකිවඩාගෙන් ෆමක්කානා ඉස්රා මියුරාජුගේ හාදිසාව දෙවනේ මලායිකතා හැංගුඩු මතින් අල්ලාහ් සීදා වහී කුර මේ ඉස්රා මියුරාජු කරේග අනෙක් ගොතකී කලාමුල්ලාහ් ලහු මින්හු ඉලෛහි බිලා වාසිලති මලක් කමා කල්ලමහු මූසා बेबस मेदुरे नेति वाक दिक्क्यों वहादिल मर्तबा हिय साबितुन लिमूसा क़तन व सुबूतु अली नबी सल्लल्लाहु फी हदीस इसरा मिराज के हादिसा में से कहेंगे सीधा नबी सल्लल्लाहु सीधा वाक फुल दिक्के में एमा मी अवमेन फेन्नुर वही बावाले वे गत्ते अनेक गोत की ರಂಗಬೀರಿಗೆ ಅಡುಫಟ ವರ ಬಾರ ಅಡುತಕಿಂಗ್ ಇವಾಡಾಗನ ವಕಾನ ಅಶದ್ದು ವಾಲೆ ಫಯತಲಬ್ಬಸ್ ಬಿಲ್ ಮಲಕ್ ದೆನ್ ಜಿಬಿ ಗಿಫಾನು ವಡಾಗನ್ ಎ ವಹಿ ಕುರುವ ಕಮೆ ವಹಿ ಕುರುವ ಎಮ ಮಿಯುಸ್ ಗೊತ್ತೆಮ್ಮಿ ಮೀ ಎಮ್ಮೆ ಬುರಬೊಡು ಗೊಮ್ಮಿ ಏನು ಹೇಗೆ ಸೋಬು ದಾಫು ದೋಹರಿಗೆಂದೆ ಅದೆಮ್ಮೆನ ಏಕೈವನ ಮಮ್ಮ ಫುಳು फस्लुम फी उम्मती लती अल्लाहना हिरु देवी माकमलुन की कोबातो फुरतमे सुवैबते ए अबू लहब के अंगे अळके बय दुवस कोलकन हिरु देवी सुवैबते ए फुरतम माकमना
දෙවන මෑකවන එක හලීමතු සාදීයයි mi දෙකමලුම් මෑගණුකුම් mi කිරු දෙවිකම් mi ආසම සුවයිබතා අදි හලීමතු සාදීය දැන් එප්පව් හවාලිනු එකේවන් කුඩේරු බෙලෙට්ටේ බේෆුල් පුරතමේ මම්මා ෆුල් බෙලෙට්ටේ එප්ප සුවයිබතා හලීමායා බෙලෙට්ටේ වශයිමා ඉබ්නතුහු වය උඛ්තු මින රදෝ ආදි ශයිමා කියේ බේෆුල් බේකමලෙව්ස් බෙලෙට්ටේ ඉබ්නතුවා වය උඛ්තුවා මින රදෝ කාන් තහුල්ලු මා උම්මියා فمنهم الفاضية جريت أيمن بركة الحبشية وكان ورثها من أبي وكان دايته وزوجها من هبة زيد بن حارثة فولد له أسامة أدنى من فصل في مباسي وأول ما أنزل إليه كوت كونا فرط ما كيف أن فنوم ما كيف أن غروان باولو ناي ಫೋನುಫೋನಿ ಕಿತ್ತಂಗೆ ಆರು ಫೋಲ್ಗೆ ಸಾಲಿಸ್ ಆರು ಫೋಲ್ಗೆ ಏನು ಸಾಲಿಸ್ ಆರು ಫೋಲ್ಗೆ ಫೋನುಫೋನಿ ವಾಮ್ಮ ಮಾ ಯುಸ್ಕರು ಅನಿಲ್ ಮಸೀ ಅನ್ನವು ರುಫಿಯ ಸಮಾಯ್ ವಲವು ಸಲಾಸು ವಲಸಾಸಿನ ಸಣ ಫಹಾದ ಲ ಯೂರಬ್ಬಿ ಅಸರುನ್ ಮುತ್ತಸಿಲುಂ ಬಿ ನಂಗೆ ಈಸಾಗೆ ಪನು ಫುಲ್ಲೆವನಿ ತಿರಿಸ್ ತಿಂಗಾರುಗತೋ ಮೀ ಸೀದಾ ಸಹ ಅಸರಿನ ಆಸೆನು ಎ ಮಾಮುಕೊ ನಬಿ ಬೇಕದು ಮಿ ಫೋನುಫೋನಿ ಸಾಲಿಸ್ ಆರು ಫೋಲ್ಗೆ ಏನು ඒ ඉන්සානාගේ බුද්ධි ෆුරියම හිසාබ දැන් ෆුරතම එකලේ ෆාන මේ වහී ෆෙට්ටෙවුනි කියනේ තෙදුර හුවෆෙන් ෆොලොනේ දැන් අලුමෙ නෙගේන මලායිකත් ජිබීගේ ෆාන වඩාගෙන් හිරා ෆර්වදා ගෝලාගේ ඉන්නවනේ ඉක්රා ෆුරතම ෆස් ඉක්රා සූරත් ආයත බාවල එන් ෆස්තුම් පි තර්තිබ් දවවති එකේවන් දවවතුගේ තර්තිබ් ෆුරතම නබී කමේ දෙවනේ මෙයි ගෑම් මීහුන්නන් ඉන්සාර කරන වාන්දිර අශීරතක ලකරබි තිම්බනේ මෙන්නේ එකේවන ගෞමුගේ මීහුන ඉන්සාර කරමු දැන් එප්පෝ මෙන්නේනි ගෞමුගේ මීහුන ෆෝ ඉන්සාර කෞමින් මා අතාහුම් මින් නදීර මින් ක්බලිහි දැන් මෙන්න අරබින්න ඉන්සාර කරමු දැන් එප්පෝ මෙන්නේනි ජින්නින ඉන්සින එම්මා මීහුන ඉන්සාර කරමු ෆස්තුන් ෆාකම් සොම් බාද ذلك සලාස් සිනීන් දෙකේම නබීකම ෆොතින් ආර ෆුලුගා සිරියාතුගා මීහුන්න ඉස්ලාම් දීන් බයා පොද්දේ එමා ෆොතම වහී යවම ෆොතින් ආර ෆුලුගා ෆාලුගයි බයා නොකොද්දව මියයි බාවලුම දාන ෆස්තෝ බිමා තෝමර් වාරිල් අල් මුෂ්රිකී මෙයයි බාවලුම නබීසුම් දාවුද් ෆාලු කරවි আদি එමි එකේපානා මීහුන් ඉදුකොලවන් ෆෙෂි එකේපනුගේ නම් ෆුල්තක බලාරු එමෙ මෂ්හූර් නමකි මුහම්මදේ එයි තවරාතුග වනම් ෆුරේ දෙවනේ අහමදේ එයි මසීහ් ඊසා අලයිහිස්සලාම් දෙවි නම් ෆුර් එන් මුබෂිරම් බි රසූල් යති මින් බාද් ඉස්මුහු අහමද් අදි අහමදේ කියේ බේෆුල ෆෝම් වඩා ගන්නවාන කමුවා මුතවක්කිල් මිස් නම්පුල වල් මාහි වල් හාෂිර් තිම්ම නම්පුලගේ මුතවක්කිල් හතරේ මාහි ෆහින් හාෂිර් හය මුගෆ්ෆි හතෙන් ආකිබ් අෂර් වනබියු රහ්ම නුවය වනබියුල් මල්හම දිහේ ෆාතිහ් එගා නබියු තෞබා බාර අමීන් එමීම මේ බයි නන්තන් ඉකලේෆාන දෙයිෆා අන මුහම්මද් නබිසුම් බයාන් කරු හදීස් වල අන මුහම්මද් තිමංකයි මුහම්මද් වන අහමදේමි වානල් මාහි එමි යහමුල්ලාහ් බිල් කුබ් අල්ලාහ් කාෆිරු කමුන් අල්ලාහ්ගේ ඉරාද ෆල එක්ක සලාම කරු වනල් හාෂිරේ හෂ්රු කුරවේ ඒගම නබිසුම් ෆුරතම් හෂ්රු කුරවේ නේද ඒක ෆෝන් එහෙම යන්නේ වල ආකිබ් නිමුමේ ඒකේ මේගේ ෆෝන් නබිය නොාති එමමි ආසව බයි නන්තම මුගෆ්ෆි මිකේනි රසූල් බේකලුගේ අසර තබාවාති ආකිබ් මිකේනි දෙම්ම බයාන් කරවුම්
ඒ කීවේ කේවන ෆෝ නබිය නාන්නාති නබියු තෞබා මිකෙන කීවේ ඒ කේවන වඩාගෙන තෞබාගේ දොරු මිස්තකුණ බයන් කොද්දි කුරියපුර තනවස්කෝ මල්ලම මිකෙන කීවේ එකේෆාණු ජිහාද් කුරවාති අදාවත්තේ නේදකොළ ඵලම් යුදායිද නබියු මුහම්මද් කත්තුන් ඵලම් යුජායිද නබියු මුහම්මද් කත්තුන් මාජාද රසූල් මුහම්මද් ඒ නබිය එකේවන අදාවත්තේ හඟුරාම් කුර කුරියගේ නබියු එගොතක හඟුරාම නුකරව රහමන් මිකේන එකේවන ෆොන ආලම්තක රහමත් එක්කම වාති නබියු රහම මිකේන අමීන් මිකේනි එකේෆාණුගේ වහියා දීනන් අමානත් එක්කම වාති ද මොහම්මද් අහමද් මිකේන කියන්නේ මොහම්මද් මානේ කොවා ඒ හම්දු ලිබේ මී අදෝ එගොතු අහමද් කීවස් ඒ හම්දු නෙගිෆාන ෆස්තුම් ෆි අවල එකේවන් දරිදරි කලු නෝ දරිදරි කවලු පුරතමයි කොවා පුරතම නමකි ගාසිම් එන අබුල් ගාසිම මිකේ එම්මෙ බොඩු දොෂි දරි එකේපන්ගේ දරිකලකි ගාසිම් එහෙම එකේපන් මිකේ අබුල් ගාසිම්ගේ බප්පා ෆුල එන් එකම් කුඩයිරු නියාවිය දෙවනේ සයිනබ් හිය අසන්නු මින ගාසිම් සුම්ම රුකියව සයිනබ ෆරුගියා දෙන් උම්මු කුල්සුම් ෆාතිමත් den eppo miyannani abdullah yuriya beepulum den eppo kulsum ema furatama gasim eppo zainab eppo tartim danya rugiya kulsum fatimat waqad qila kullu wahidin minna asannu min ukhtiya waqad zukira an ibn abbas anna ruqiya asannu salas wa kulsum asgharuhum adeppo men summa wulidilla abdullah then Abdullah wa haula kullu min Khadija walam yulad min lahu min zawj ghayriha then Abdullah mi huriya be then bayan kori be dari kallu libuni Khadija Allah nu farapam then men Ibrahim libuni Maria qibtiya ke faratu nei alu anghe kavalengi en den mihuriya beefum dari kabalum kene nabe songe dostor hayapulga awara Fatima radiyallahu anha fiyawe en ekama awara nabe som fahu hamas dos vedi kurma fahu ekevange bodu bebe fuluna bodu data fuluna balaru furatame Hamza mun Abdul Muttalib dewane Abbas තිම්මනේ අබ්දු තෝලිබේ මිතින් බේෆුණකේ සබ්දු මිතින් බේ ෆුරතමේ හම්සා බුන අබ්දුල් මුත්තලිබ් දෙවනේ අබ්බාස් බුන අබ්දුල් මුත්තලිබ් තිම්මනේ අබු තෝලිබ් හතරවනේ අබු ලහබ් අබු තෝලිබ්ගේ නම් ෆුල කිකෝවා අබ්දුල් මනාෆේ අබු ලහබ්ගේ නම කි අබ්දුල් උස්සායි සුබෛර් අබ්දුල් කාබා මුගව්විම් ලිරාරු मी हम एके बारे बड़ू बे एक बड़ू बे गुसम मुगीरा गैदाब नमकी मुस्सबे बयमी इतुरकुर अम्वाम ए मम्मी बड़ू बे पूर्णकी एको बड़ू दाता न बलार बड़ू दाता पूर्ण बलार सोफिया ए जुबैर बुन अव्वाम के मम्मा बर्रा अरुआ आतिका उमैमा उम्मु हकीम एममी बड़ुदाता पूर्ण बलग अदे फाउनु मियन्ननी अंबियामिकबल कीतन अंबियामिकबल तिब्बात खदीजत बुन हुवैलिद एन कोंगरो कावण कुरे बुनेवे कावण कुरे उमुर फुल सालिसारो एक मलगुन हितुं सालिसारकी सीधा सोहा रिवायत नो एकमना उमुर वे मशहूर गोइंगे इदो एंडमे ए सोहा को आस्ता रिवायत का
සේදයිගේ ෆෙන් වලම යතසවජ අලේ හත්තා මත එකමනාගේ මේ දුවස්වර එව්වස් ඉතුරු බේකමලක නබියසොන් කෑවෙජ නුකරොබේ ඒකමානේ හදීජතුන් හොයලිදා කෑවන කුරවන් ඔළුවි දුවස්වර එව්වස් ඉතුරු අම්බකා කෑවෙන්නේ නුකරොබේ ඒකී වහිල්ලති ආසාරෝ එකමනා වරබ්බර නබියසොන් එහිතර වඩාගෙන මුදදුන්නා නෆ්සුන් එහිතර වඩාගෙන වාසල්ලෝ ඉලයිහි සලාම් මා ජිබ්‍රීල් අල්ලාහ් සලාම් ෆොනුවි එකමනා ජිබ්‍රීල්ගේ ෆානයි වාසි ખાસතු මේ ખાસකම කෙම්බ සංගෙනක ලීෆාව ખાસකම නූනේ එකමනා ආවාර හිජුරාගේ තින්ආර කුරින්නේ එන් එයපෝ නබියසොන් කෑවන බල්ලවා ගති හදීතුන් හොයද ෆව දුවස්කොල ෆහු සෞදා බින්තු සම්මතයි ඒ ගුරයිෂ් වංගාගේ බේගමල එකමනා එම්ම ෆෝන් මුස්කුල් දුවස් වඩන් අවුරු එකමනාගේ දුවස් ආයිෂා අල්ලාහ්නා දෙවි දැන් එම්ම කාන බල්ලවගත ආයිෂ් සිද්දීගේ අබූබකර් සිද්දීගේ දරිකල ආයිෂා අල්ලාහ්නායි මින් ෆෝකි සබ සමාවත් කීන එකමනා කාන බල්ලවගත කීන ඒ හැංගුඩු මතින් මේ බයන් කුරවෙනි මුබර්රියතුන් මින් ෆෞකි සබ සමාවත් එකමනා කි කීතු ගොන් ගායන් ඉෆ්කුගේ හාදිසා බරියවගෙන් වාකම් බයන් කුරවණු කමන ගුරුවණු ගායේ පාවලු අද නබි සම එම්මෙ පුඩ ලෝබි කුරවණි ආයිෂා රල්ලාහ් අන්හායි ආ දෙකම එකේවන හෝපෙන් පුලන් අලුම නෙගේ ෆෙනි වඩාගෙන වාරලා අලේ මලක් ද මලායිකත්ෙන් එකේවන හුෂේලුවේ قبل نكاية في سرقة من حرير وقال هذه زوجة بيان قرمي كاليفان غامبي كملونه تجاوز في شوال كامل كوربي شوال ما हो गए ए रकमना उमर फुलकी हा आहार फुले इद्दाम कुरबी नोत एक मना गाने वडागन वीर उमर फुलकी वडागन शव्वाल ما हो गए في السنة الأولى हिजरा के फुरत मार उमर फुलकी नुआर फुले वलम यतज़वज बिक्रन हमें के नबीसुम कावेनी तौगा बिकुरोरी कबलकी को आयशा अल्लाह बाकी हुरिया अमियामी कौन के बिकुरोरी ने वमा नज़ल अल वही फी खिफा की इमरातुन गैरा वकान हब्बुल खल्क़ इलैहि नबीसुम में लोग बिकुरो बामी कबल के अबू को दरिकलु आयशा अल्लाह ने वनज़ल उद्रिया मिन समा एकमना के बरिया के वाकम वही बावाले आदि इल्मरिंग मुस्लिम के इत्तिफाक वाले बयान पूरे फे एकमना गज़्व कुरामी सिने के तुहमत अलवामी उनके काफिरों कम एपो हफ्सा या क्या है बल्ला एपो ज़ैनब बिन्त हुज़ैमा हफ्सा की उमर बिन खत्ताब उमर अल्लाह के दारिका मलेगी एपो ज़ैनब बिन्त हुज़ैमा या क्या है बल्ला कावड़ी बल्लवागन फोन देमस फोन एकमन आवार फुलुई सुम्मा तज़व्वज उम्मु सलमा या कावड़ी बल्लवा तेफोन हिंदू में अबी उमय्या कुरशी ए नबीसुम वही आखिर निसाई रसूसुम मौतन ए एम्मे फौ अबी कबल आवार सुम्मा तज़व्वज एफौ उम्मु सलमा फौ ज़ैनब बिन्त जहशाय कावड़ी कुर और मैं नेंगेन मियां बावाले वलम ज़ैद गफान फोतम कावड़ी बल्लवा एफौ नबीसुम एकमनाया कावड़ बल्लर देंगे पर जुएरात बिन्त हारिसा कावड़ बल्लवाई ए और में नेंगे आलेंगे ए बानी मुस्तलिक हंगुरा में लिबु मांगे आलेंगे फजा तिस्सीन अलाकाते वतज़वज उम्मु हबीबा कावड़ बल्लवाते ए सुफियान उन सखर और तुम अबू सुफियान के दारी कमलेंगे नंपुल के रमला में तभी सुफियान देंगे एपो सोफिया बिन्त हुवई बिन अख्तुबा कान बल्लवात एकमना है कि मूसा गिफान के आइला मूसा गिफान वाके मिस्र निस्बे वडागन बेपल अख्तुब सईद बनी नबी मिन वलदिया हारून बिन इमरान अखी वाके हारून गिफान निस्बे ए भाई मूसा गिफान हारून गिफान से निस्बे वडागन आइला एपो मियन्नी सोफिया फ़ौम यानी माइना मूनत बुन्त हारिसतुल हिलाली मी एम फ़ौम वही आखिर मन तज़व्वज बे मी एम फ़ौम अबिकमल की तज़व्वज अबी मक्का मक्का के
කෑවනි බල්ලවන්න එයි ගලෝ එයි කොන්දුවක උම්රා ගලෝ උම්රා කරවීරුවේ දෙන් واقل نساء خلوقا به بعد وفاة زينب بنت جحش سنة 20 وآخر ومات أم سلمة أدين ألون هتم يد ميسا كل كلان هذا الله أعلم صلى الله محمد وعلى آله وسلم